tukin hi hei Sunday zing ania tuna chuan inkhom turin ka in ready to a chuan biakin lampanin kaldon ani ni sa thakop mai hei to hei kan biak in tian ka in atang hian biak in hi hnaya minute khat le ka thlen theya chuwang chuan darik mate darik rwal te hian ka kal mai zel ani saron par moi tak tak te helai he saron hi he azam na vel te hi kan siam uluk devin nakina chuan ale moi ngatang tuna chuan dia in chunga ka han lu thotang e hello oya salut tuna chuan he in khom kan bang chani sa thakop mai kan bang har point lo ti viau me the kan ban har chan chu zingdar soma khan kaushan Sunday school in khom kan nei china chuan dar som pakhat le chan verik ma deu te hang kan bang china chumi zo ve chuan kaushan me chia le KTP te kanin khom le ngal china ni mo chuwang chuan kan re em china voina hian hei dar khat le chan ve wasan committee te ka kwatara hian hei tuna hian in khom kan bang cha chuan kapi hi shui du ka tangin aron kala chuan aron in khom ve wanga kalome mema chuan i zan ina po khan kanin khom dona i ron in khom le don ya o chuan tuna chuan hei lataka tanga ron kala in khom ngai poi mo in aron in khom ma chuwang chuan tuna chuan thingpui kalumanga thingpui te kan in du nanga tero chuan chu ei to mo chuan shui du ka po khan presbyterian ani ni presbyterian ni so kan nom hle mai hei i azin na po in khom ngai poi mo takin mo aron in khom wang ani afa nu hianin shui du ka tangin pasal ron neya na wa hian a pasal kha sipaya ni kha army police samrat a pasal chu samurai fulania chuan tuna hian afa nu te ina chuan aron jin wanga ek hafta yom to tiro ka khatlai heta acham to ni chu voina kanin hu ve cha chuan hei mi son kwatara hianin i du nu nei ron lenga mo chuan cho te ron eyanga thingpui te ron inanga tiro hei in leng dum tak tak ka ne engki mate lal shwaya te pupe ka te chuan he tami ka pi hi ni china ka ron ti lan shui du ka mi khania heta hian shwaya nu pui le afa pan lo lang bokani an felania hei in khom bang an ron chol ani hi al shwaya fa pa hi ho to don ani hi he ta hianin amak lu tuk tun lai chu thi tam lu tu ka ti hian in khom ma lo ka phia fai sa ve kha ya ron ba le ngal vek boi tha top ta ni mo bye 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 vek ti fai le lo ka ngai ni hi chuan thingpui te kha kan lo in zo le to atro madam chuan nak tu ka mi shui du ka hoi tum kha motor om chuan tiro nang mai na mi lo jin nang mai mo chuan tuna pasali nei to lo moi pasala thi to mi thi to ni chu van poi em hanu le mi pare tha man ko mi ha kan thi ko ni ani chu mo chuan fanu kha eng zan ngei nei mei chia kha eng zan ngen nei ke pani ba pan pani ani me charbo ni mo ani chu chuan i fanu pakhat chuan hna ba pasal ani pero chuan na se a pasal te khu Christian an ni lawa apoye me pero i fanu ko fero puisia phone ni nin be thinem i fanu ne ka shui du ka tang khan na ba me ka phone ni ron call thimo ani chuanin i fanu ne na khanin biak ina va in khom vero missionary kwatara leng ro te khala uti chin la tero achan chu Christian ni to ring lawa kir le kha apoi mei chuan hagan mo leke tunan nula ei khalenga le ka din in class en zan nge 12 family
Yeah, class 12 mo. Baru kelas. Oh, bara class ani ka mo, class 12 kanya mo. 2 kelas, aro 2. Oh. 2, 11, baru kelas. Baro class. Apol sang to ne, may panu tu tunge ning Munisa mo. Ani so shui du ka chuanin rupnai kha ka sha rupai kha ka sha mo rupai kha dol pero chuan agom lu to ka ma ka pero madam a fel box ya Bukan Amerika. na her ko tha to ma kha chuan voina hian ni ronin khoma ironin khom me ba ka khanin mison kwa tarate ron lenga kalome me mani mo nangma angkhan kan Christian te zong khan an omna pianga Isua Krista dudan khan omse teron aizol an zin pon in khom se marpara an zin pon in khom se teron chuan na ba po iron in khom angkhan no omna huna pianga kapya in khom huna chuan biak ina kala pathian chi bai bu kha ring tu ten kan pi tu chunia tero chuan naktu ka chuan nang mai na mi ho don ifanu ten lo zin le donen Anu kal lawang cuman apa? nang ma choi kalam mo ani chu ingai ngo tangilung a leng ang tero chuan zanina khan kanin khom dona iron khom le o chuanin idu huna iron leng chinanga chuan iwa ho huna po tuang devin ni ho nga mo madam chuan dam takin kanin hulenga teron bial khom pu iron kalangen kalawang mo ni chu bial khom pu khamar paranot pastor bial in khom pu khan na wa kan mang do na no idu chuan in April tha khalania local ve ke thawa to local tumla tro chuan dam takin kanin hulenga biak ina po i kan la manga tro deuin kan hun te kan hanga chuan na vai ron zina piangin i khom pui lawa ko mo i fa te ne nei lo zin chuan kwatara lo kala idamen engei tia I tinga thingpui ka lo indon te tianga mo I du huna kwatara hian local children ya tuna hian ka inbual zawa committee local tour ka thiam te ka ngak me ka chuan ti hian thingpui ka lo indon na he mani khanin kan kaushan upa te was phai leng an kala chuanin an mani hian doran neya an dora zo to chang te khan ron la chuan he tiang chang hi ya tui ka tire ulut tuka nawa chuanin chang du e to te he omlowa raskit angkha atam lu to ka he ke karo ang chi khamo ma se kha tiang kha chu ka ngai na lo nge ka du lo ve re to ka mo tiang he ron an ron hon ta chuanin tui ka te ve lu tuk man ya bom khat ka le ya chuan ka e zaw vek to a tuna hianin bom khat ka le a chuan tuken ji nga khan pahni ka e to he tuna hian lan satan pahni ka e le do ne chumo chuan ka chan te ron kal to kha ka lo nga ka nga ti hian committee dar thuma kan nei do na tuna hian dar thum rik nan chuan minute tuna ka omna hna wa khwa hi chuanin ni hi ka vui zaw me olo ani mo no pang kum khat kum hne mi ni tin chuna vai khat tar an mu hi lang me hianin chun dar khat dar hne chawlo ni hi chuanin khai mu ta chwa du khop mai manin thunun hi alo harani enge zan hi pathianin mut na hun ha chol na hun anin pe kania ma se chun lam thenga mut tum tral na thinlung hian tu lai chu min hne mem thina in siam that ka ngai na sakhop mai ke ma po tuna hian hei dar thuma tan tur kan ti kha dar thum le minute som ni le pahni ni to a kan committee members te hian ne ron kal kim chia lawa kanin nga khom me ka tuna ron lang te hi na wa khwa paron te mo khotlang ta na ngai to na seng tu ron kal khom te ni tuna chuan thingpuin na hun kan nei photanga na tuna tanga re lo te a chuan committee kan chan turanga yang chuan hei thingpuin na hun te kan nei me ka kan committee kan le tran tap hei lo ani atung lo lai election lo jiwe lai
madam chi bai le chuan tuna hianin i fa ti len ti roin kho sak hau khan ma ka ya chuan in pa khan a boral san to che ti ro kumeng zan nge a boral na tang ya kum ni na mi ni be chuan in pa kha VCP ni lai na mi boral kha eng nat na wangin nge boral kha apoi em ka tuar pui tak zet che ni chuanin hei madam te chung kwa hi khotlang ta na mi no takan ni a mo hei tuna po hian voi ni a hian committee kan kauna khan chung ko tam tak chuan ron kal lawa ma se khotlang hei khotlang malak na angai poi mo te shat em em a me chia ron kal om chhun te zinga mi ani mo ka ngai sang khop mai chuan tuna hianin enge ini tin hun man dan aganwa dia khan i thok vem kha nagan wadia I thokatiro chuan kumina hei mun phia te an shal zo tan to a mun phia te kha in shal ven shal ri lo mo quintal lengzan nge in nei irin quintal nga vel mo chuan mun phia re ti tuna kg a engzan nge le ni kha tuna hian somrukin an lei mo ani chu chuan nang ni po chu quintal nga vel lai mai shal to le ya alom om khop mai te ro chuan I maunu te Rajiv Laman zin dei se ai khwa harem tun lai chu khwa har mo chuan fapa kha engzan ngei nei kha fapa pali mo chuan fanu pakhat pathum te ro o an vain pali zo kani mo ani chu chuan ifanu kha khonge tuna le kha zer kha Delhi ya enge zir me kha azir lo job part-time tuna chuan part-time job atkatro ani chu acha me me an unaw pani a doctor nen te bernen an oma ani chu fa ti hian fel me mani chuan monisai pasal khan enge tho kha BPM a lu ta tiro final fel khop me chuan upaber kha high school a akal boka tiro madam hei na wa khwa chuan chungkwa sarkar na thok tam ber chungkwa ni nge karing an chungkwa hi an fel me mani ti han mi zo tong te an lo thiama na wa ka thlen nu re lo te atanga kanel masak pol an nia an ina kal rengin va in kom reng man lo mai la khoi muna po in mu ila min du sakin min bia min ti tlang nel thiam em china ni mi zo tong la lo thiam box sia nikum September tha khan tuna ko omna na wa khwa hian imar paranot pastor bial evangelist le nurse pastor te khanin outreach kan neya chuta chuan outreach team ron culture khat te kha chuanin madam hi a mel that zia thu mo anulat lai awang lai a mel that zia thu kha an soina se em ama hi mule an chak zia thu te khan soya te chuan chen khat phei chu an ma ni ina ngei valengin ama va kom na hun te va ti puina hun te kha an nei nge ni te chuan madam hei voina I kanin mu theya in kom na hun chatak te kan ne ya lo mom he mai te ro ron leng chin la in thla sung lo la chuan kanin kom zel don ya o ole tuna chuan he kan meeting te kan zo tan to a he ta hian a thu fwal deuh te kan le oma voinia meeting te kan ni he ta hian madam po he ron gala fel khop mai kan las dia chuan thia kan meeting kan zawa kai po erong te ka bolanga chuan zan lama in khom turin ka in bua sai lenga hetiang hi voin ne ka hun man dan chuan video lo thir thin tu zong te in chunga kalom ma chuan in YouTube channel hi lo nei nan le khatiang ata na ti kha kan ni lawa hetiang video ka clip toy te ka ron upload ta chang te hian nge in tan in ko har hem tu lo ni thei tak te in ti in mo le kai ma time pass nan ti in ti hian video te ko ron upload china min lo thial sak zel don ya o bye bye ule zanin in khom man nuam rak ule